Kinongnya taksi kamay hakitan opar Shillong. Kilapan pau bakajing pentre ke surok NH40 ha opar Shillong. Kalong kabasuki palat bat kabaklakta eka kamay jong kinongnya kali om tangkata. Kakta ru iki kena skul ki bahaban mi dang step banyabe ya kapor bakelut ban poe sya kelas namar kadheng kali kalong kabajur baha hakiti kitan. Haba persyang banu tuat jing tiap layo banyak ran bat ki kato kat nengut ki rangba ki bakamai kali taksi haki thain opar Shillong kili yatu ba ki yaj barabor na ketika surok la katas nem kajing pentre ketika surok opar Shillong kalong kabasuki Shushu kili yatu ba kajing dhang kali kabajur ba haki benta kajing king sherpi bat lat lumuba kaba ki hab ban syongsa hak kadhang kali daki shine arkenta tam tang hakite ki benta jingking sherpi klem ya keren pat haki we ki benta si benta kita penpau kajing sengu komen ke bakrau haba yoi ya kajing pentre penhe ya surok opar Shillong henry sengusi ba kisuki pelat kumta kila kentu ya ka NHIDCL bahkan kamle estate ban pendep kloy ban suk kalai kawan ki ba ki kena skul kenang ban light na kasosat kadaheng kali Anji tengah posisi matrai menulis saja ya sekarang. Jika menlap artrip dan strip brosi terbalik jo blok bawan ro blok kedai jing tre long dong liu kedai jing tre spi plat company dah perkat lang te ngi ba inong lek inong wan kene ke jingking natur jingking hadu tu ha lal moba i yang surok kolong kumno teteng gi sni ro kim repair pada repair penbahatang yang ketur long kam pair te kolong kam kloy kalek kawan mentah kali hapan sukui telah sukui te kali babun telah blok ong tentang itu jaka hite ba jinjare nodul bong nodul lal moba bakta palap antu seneng te la kam pair dian kan itu hi jaka bakta palap bisa siam kano hai ma pi jong blok saya kano kenta kano menit kan nang ni po anjali pom hadu lal moba don kisni tentang cikenta citeng nang sakut dah mestep bajenit palat pom meski te alhamdulillah kali nang lek nawan fair jadi kenta kamlong school ne pi pun kena school bakata kan ma kena skor tentang jika ban kini nyo baje prabaje hab mi no riu baje namar ba ting ke blok tem lap skor syu bisa i bikti nong tre bisa ki nong tri do ni nong tri jika ban bu kambun nong jika ba khamia tre kam kloy bu kai san ngut rungut kidon jika tre je kemud lano gendap itu kajing sukuman lei kade kajing kemen mo ba yu temalong ba tangkawai ba tre spi pelat ke kemen lei kemen ke ba kalawan frok mo kmiet kata ba ong ba kan keluj ba ha kan kajing spi palong kita no teh kena skor ba kemno kan skor perbawan ro jaka ba kan po kam kloy yeng yo rekod yo yu wa sumiet no nanti rekod nlap rekod yo sino kai ba miet por Mai special liner per Shillong stay. kalau tu mereka kemai ke gaji tak mau bagi buka terang terang aku yang blok kan tinggi kan blok tu kemai Ya kata ta ngatrai ngim tam syu ni rebar bangin nang batai bini eta ke blok ngatrai daki ki media ti pajai brokoi ilot ya kita ka jin hengkali sti per Shillong. Ani ka minta bagi nasional di surat kan. jadi kalau kita nak kena milih saja takut blok blok Katon kopor wadaki si kentaro ni pampor ban poe tang ni liner. Kajing kam dai wong tangingi driver mentama ka kajing hengkali kajing kawak kare ipajai brokoi bosong kali. Teng ki kena school na school kle mi dang kloy da poi si yang pat la poi da men
kejini kawan lang kita hi bro. Hele ka horn ka surok pra perkat ko ngaliang teng surok ben sikade ngayo eta surok he surok forlen no melong ka kabangi kudu jinge mata kade jakane ka suki pa kum trekam gi gi nunyak nungyang ni kakta kadon ko por nga ang no teng kidon teng bun kindon nakamtam kata yang surpi lai te jiking surpi lai bun makin ya tren suntang i kelas kino kan maka kami ni ka bakta ke trafik te kade be entah ko surpi menta mana khen dia menta siwat bagi dak snai tak surok ta kaya ferry bagi mensuat tak blok long tang khamya dan menta pat kata ke jing tre tak surok pat ke blok rok lasu sakut baik ando baik teng si kentaro ne halai mer pat poi jeblok tak surkei pa ya kamay li na yang keren cu itu ka ta kamay li Sige na siya yung retake mata. kapan ko por marngi yang tay ba ya kamay sa tay kalong itang step ni be damit ni kiu na sa tay long ni menang ta sa kata